kama ni wao kanzo bugama nasi na yuka tikugadi angadio tianga gutire horo wa one term kadio igakore after 2032 no horo wa dawa hiyo ri ocio nda naguo yes arenda okithe kuhoya development niko juite atiriri yes furu tu kwetu tuishige maundu bake yes maundu ma meri no akatiba ri mara mai uko magithie yes kwe muingi mathi kwe muingi tondu katiba eno ke atumaga andu muge ni njega ri ni horo wa devolution devolution no nikigia kiro devolution niki ni kuga turute decision making yes tumetwarire mwananchi kule thini wa county turute besha functions ita toga ishi there are 14 functions ita toga ishi ne devolved yes na sio besha siasio tuweka budget itwaro thini wa county no leo tutulia tukiuga ati ngai na governor utakinyitie 30% ya development tuweka 30% besha tuziatoma gacia guthi kwandika andu asha twatumire mbeca icio cia guthi kurutira wananchi wira otwago tukiari horo wa 70% development yes tugika development na ku mashinani ri nigo tukwandika andu yes atu matiera gutinda makiandikwa ati ni thirikari give them infrastructure necessary for them to grow themselves yes na maundu macio nigo twathondeka katiba ri yes nigo twawire ati nigitha guti tondu andu manegena makiuga ati maundu mothe ma concentrate Nairobi twenda resources itibesha kura mashinani na decision making ithu twakiugira na concept ya magavana riu ri itinyi riu mwekora mashinani mwirage gavana besha citu cigano twenda irute wira fulani yes no riu magavana ri matuire besha ici maheagwo cia guthi kwandika andu arata andu magatire kugukora mundu mwe gavana umwe twari nake na minister wake metagwo CEC akajira we ni in charge wa health no ati 70% ya wale nao thini wa docket ya care health rate yes utire ni makarani ari te mundu ina ene medical background utire kamuleru how are you expected to deliver in that health docket machine mo maundu matwayo tukikora nyumba yitu ya senate maundu mwagiro kuwekera taribu horo wa dawa ici ri mayo ko marehete inegene ringi muno niki tondu this is a function which is devolved yes yes na besha ici tutie kuga ati 30% development niki twake devolve ganigetha ikarutire mwananchi wira kuria mashinani yes ani mamundu magoretwo ngiciria Shesheni hakuhe nawe.